حتی افغانی روشا خود دیگ آخ گولا سیوان بار پایستینی باش زدستان دگرم نگرم تجت ترنابم کلیات گلستان شمی هایستان دگرم نگرم تجت ترنابم کلیات گلستان شمی هایستان دل من یار ارمنستان جلگز حتی اخوانی روشا خود دی آخ گولا سوان بهار پایستینی پاشی زوستان دیگرم ناگرم قدجت تیر نابم خلیات گلستان شیند بیل هایستان بدوتیت نایی بزمان و زارا هر گوشکی عردت مینانی زیرا بچار گوتنین ماموسته نمر آرام تیگران و بدنگ جنبشایی ما دست بکر ام باورن دست بکر کی بسا گلک بواته بو جبر کو مگاو آویت ولاتک دور لبلی او قازجی نیزیک ام هاتن ولات هایستانی گلستان شمی هایستان دیگرم نگرم تجت ترنابم کلیات گلستان شمی هایستان ji bernameyekî nû dem baş bi bernama nanûdan em carekî dî bwerene lêbelê em hatine ciyekî gelek cuda îro em ê bi bernameyekî gelek cuda bwere bin ji ber ku em hatine Ermenistanê em niha li herêma Elegezê ne wek tê zanîn ev herêma ha li cî warê Kurda ye Kurd li vê derê dijîn gelek gundê wan li vê heye li pişt me dora 10-11 gundê Kurda li virin û jiyana xwe li vir berdewam dikin me xwest di vê bernameyê de em herin li wan bibine mêvan em jiyana wan nas bikin her wiha ji bo we ji bo temaşevanên me hêja em xwarinekî xweş çêkin û bînin ser ekranên we niha em li ciyekî devê rê em sekinîne em ê ji vir xwe berdine nava wan gunda em ê li gundekî bibine mêvan û em ê carekî dî bwere bin dekawarin li me temaşe bikin li Ermenistanê em ê bernameyekî çawa bînin pêşberî we helbet dema mirov behsa Ermenistanê dike di destpêkê de herêma Elegezê dikeve bîra Kurdan ji ber ku li vê herêma bedew ya Hayestanê Kurdên êzî dijîn vayê çiyayê Elegezê bi tevahiya bedewiya xwe li pêşberî me ye ji wir em silavek bidin ararata bi heybet û carekî din berdewam bikin Meş destpêka quntarên çiyayê Elegezê dest pê kir û ber bi gundên herêma Elegezê ve diçin da ku em li welatiyên xwe yên Kurd bibin mêvan û bi me berê xwe da gundê Sîpanê. Belê temaşevanên hêja me got em hatine Hayestanê em hatine herêma Elegezê bi rastî jî me vadira gelek xweş dît em ê xwe avête gundekî em hatine gundê Sîpanê niha jî serkarê vê gundê li cem me ye apê Fêrîz em destpêkê de spas dikin we me pêşwazî kir we me qebûl kir hûn çawan başin Zawrazî ne serçawa hatine ji welê hatine Silav û rêzê min welatê min ra milletê min ra û serçawa xevaçê sertîvî dî serçavê me hatine em jî em spas pir dikin perşan e wekê me hev di nayên qetandinê goyê me serê ve heja welê serçava sersere rat Sağ ol em spas dikin gelekî bi rastî jî li vê gundê em gelek xweş hatine pêşwazî kirin we hesreta welat heye her wiha ji hev dûrketinekî heye lêbelê hevdîtina hev bi rastî jî gelekî ji bo me jî tiştekî taybet bû me xwest em li vadira bernameyekî vê rengî çêkin em carekî dî spas dikin em hinekî behsa herêma we bikin êla me da pêşî 12 gundê
ازدیابون منطقه دنیا آخبارانه گندک دوست کند خراب کرن پالیگون آوایینی یا سالداتا نا 11 گند مانه بله و آغریه و 11 گند گیاندن هفته اف در گنده سیپانه گنده سیپ پیشی دگوتن پامپا کرده بله پامپا کرده وعدی آلی شنگالی هاتن اوخی شهر اورسا و ترکابیه مال بیت ما نیوی روین قرصی نیوی جاتن دربازی الگزی ارمنستانی ویالی بونه ناوی گندی دا دوی سی مالی آنجا سی و 2 مال مانه گنده سیپانه یعنی گنده سیپانه وکی گنده کی وقتا کی گنده روشنبیرا بو گنده نویسکارا گنده دغدر عیان خواه اف گند بوی آویجی نافداره مروفت کاره بیجه فریک یوسف یک اما نافداره گنده که وکیوی فریک یوسف شاعر ملت می عیان جوی گندیه امریکی سردار دو بیست برای داتری گازت ریا تازه بو بله اوجی جوی گنده ما یعنی مروفت کاره بیجه گنده کی روشنبیر گنده روشنبیر عزیزی جو گند عزیز جوجی عزیزی جو جوی گندیه فریک یوسف مدسری داد بحثاوی کر مالایجی لودری هیا بله وک مالوزه که ویژه هاتیه آوا کرن اگر ام فرسنده ببینن ام سرک هر نویجی ببینن لی کال اون چد دخون چد و خون ام خوازن و چند آویجی چند خوارنه جی ببینن خارنجی ایدا ماکارونه برنجه گوشت زمستانی هر مالک حیوانکی خورا کوزی دکن نزگاه روژی ازید شرجی دکن ایدا گوشتی وانه حتی در باری سپاس دکن ام هیچ سر به هم ربن اگر کو در فتامه چیم ام هر مالکی اولور خوارنه کیجم چیکن ام دیسا هفودو ببینن تماشاوان این هیجا براستیجی برنامه کی گلک خوشه ام گلک کیف خوشن مهات نوی هرما الگزل ارمنستانی وک آپ فریزی بحث کر و هرمی توایی کردن 11 گندیوان هنه و هر وها هیجی کردواریا وان کرد پرستی وان لورجی بردوامه دیگل اوقاس حسرتا ولات جی خلوی چیای القنطرة چیای الگزی خوا گرتنه و جیان کیوان تایبت هیه دوارن هم وی جیانی بینن هم جیم خبر نوا گند ام المالکی بنه میوان کامیش بو وچی چکن لما تماشا بکن سینگو پری کب گسلی الگزه بهاری و خملی رز برزه گنده سیپانه یک جوان 11 گنده هرما الگزیه مسحبتا دسپیکی دناف دخل و زویان دکر پرانیا دبار آوان گنده لسر چاندنی و سوال کاریه درونا جه و گنم هیجی بردوامه ممکن یاری لسر بدنی جدکانین خالت سوره نینا کانی کرمانجینه سیپان گنده هری کون یا و هرمیه و گلک کسی نافداری کرد جوی گنده درکتنه بری دست بچیکرنا خوارنه بکن ام دچن سردانا مالموزه یا هلبستوان نمر فریک یوسف شاعر نافدار دما ساغ بو و خانیه بدست خود چیکریه پشتی کوچاوی یا جوی دنه کچاوی و دره وک موزیکی ساز کریه سینگو پری کب گسلی الگزه وی بهاری و خملی رز برزه ممکن یاری لسر بدنی جدکانین خالت سوره نینا کانی کرمانجینه پشتی مواندران هنک ناز کر نها دورا چیکرنا خوارنه یه امو سرکار گند آپ فیریز دچن لمالکی دبن میوان کرمانجینه گلین یارم نینا جوی
بله مو خوشگاه لیلا هف ناس کر ام هاتن لی بونه میوان ام نهاج المطبخ آوینه ام تخوازن خوارنه کی خوش مره چیکه تیروش مره کیجا خوارنی چیکی از این خورنا دان بله دان چیکم پی شیری چیلکی خوارنا دانی نوا شیر ده نه اری نوی شیر یعنی مروفت کارش نوی او خوارنی چیه اون شیر اوی خورنی دویژن کفته شیر کفته شیر اری تمام اما کفته شیر چیکن ما حتی نها ده برنامه نانو دان ده گلک خوارنا ما چیکریه لبلی خوارنه کی کو به شیر تی چیکر ما چی نکر راستی جی ام جیش بو ما ببه تشتکی نو و هم جی خوارنه ویه اون یعنی وی هریمیه نوسا اری اون هر تم چی دیکن وی خوارنه هر تم تو جی خوشی چیکم خوش چید کی نزم مرا خوشه باشه چیکم مرا امی خوش جی ببینین تام بکن نها ام یک بحثا malzeme خو بکن چی دکه و نوا خوارنا کفته شیر تو کاریش مره بحث بکن malzeme خو دانی نبرخواه اف دانی میه اری امی نگا دان بهیرن دان دنان ام یک ناوی آن بیجن اری از بیجم دانی خود دهیرن تمام باشی هفک خوی دکنی خود کیویه اری اف ناکا اوا ناکوی باشی آر هفکی دکنی دا آر هیه بله اری آوا کلان دی دکنی هف دخن تمام ام باشی رونی وی دقجرینن بله بیوازی دکنی بیبر سور دکنی پیواست کیویه بیبر سور کوی اری او جانتری دکنی دا اف جی جاتریه گیای ونه یه سری چیشند بری yani اون بخواد چند اری دچند دچنن دینن اری بوناوی خارنی باشه دو پا بوناوی خارنی پی چای چی دکنن گیایی که ده فضاییه ام بوی یکی جی ببیر بخن براستی جی خوارنک بالکش خویادی کل ور ما آشیره کی دانی برخوا وها آشکه کی بچوکه دویاد اون دان دهیر نه اری ناکا هم پیوی دهیرن لی بری ما پی دستار دهیرا ها دستاری که بر دستاری و اری هم اری ناکا جهیه نمه دهیرا دانی دکره خورنا کفتا کفته شیر چید کرد ابنها ابدان کفته شیر دکه هرچکا ترشو دگوتن هرچکا ترشو چید کرن پیوی دانی بله هرچکا کلمه چید کرد ما پی دانی هیرای پی دانی هیرای مذهب تشید کرد دولمه کلمه ما چید کرد پی بله پی دان ابدانی ها دانی گنمیه که هاتی کلاندن نه اری hemen ایجاد و اف هور ببه eri یعنی ورده به هیراندن eri باشه بری و دستار چید کرد ها دستار کم بونه اف راحتیه که همجی او اوجی تشتکی بالکش هم خوازن ویجی ببینی کچهات هیران براستی جی دما مروف بحثا هریما انا گزیدی که چی اوزوزانی هنه دوری وی خوش هنه ام نوا هاوینه نوا مها تباغی دنه و افدر هیچ هوای سار مروفت کاره بیجه هوای که خوش هیه حیوانی وی هنه eri و هیچ نو داخلی خواه ددرون eri و لواد را پیوسته خوارنیم خوش هبن جبر یکی ام لوا بونه میوان ام سپاس دکن تا گوت دست بکیدم دانی خود هیرن نه تخوازی هر وها شیر جدی که به نوا و خوارنه یعنی به شیر چید به شیر ما ام هیویدارن ام هرن شیر خواب بدوشن emin nakaran çileki beduşen şiri xabinen بدن سر برا بکله حتی دانی خود دهیرن تمام نخواه ام دست به هیراندنا دانی بکن eri و پاشکم ویش ببینن چوا چید به eri اوها و جویرت بیجن چه؟ ha جوی ماکینه ردن بیجن ez چه؟ MP zamanı خود ویژن ماشینا دان ماشینا دان باشه تمام وای مدست به هورکرنا دانی خواه کر و ساخویای و خوارنک تایبت در که به هولی جبر کو کده که هجاد برده تیدایی جبو کو کده مجب که به نواوی خوارنه ام دست داویجن ماشینا دان هورکرنا دان برده آم دکن
devam bike. Ev danê me ama bêje tamam bû me hêranayê qediya ama bêje hindik maye. عندك ماي دي خلاص بقى Ez bi ev qebese îdî ji bo. اري بس بقى Tamam. Niha ev danê xwe me hêra. İdî me çi bikin? همي تقنا في دردانة بتيجي مازن Tamam. باشي جانتري تقني Caterî dikevin avê. Belê. بتيك خوي تقني Xwe dikeviyê. Baş e. Ar dikevin avê. باشي أرض كبي Ar zêde nakeviyê ji xwe. Ji bo hevû نا bigire. بونها قاسي إيشي دو كبجيا Belê. باشي أوا كلاندي أوي بينن آوي. تقني أوا كلاندي تقني دا هف دخان Belê. داتينن هاوكي حتى نروني دحالينن Tamam. Ev avê me hazır ve Eri, avê me. avê jî berdinê. سر صبر Tamam. La hevan alîkariya me bikin. Em ava av berdine ser. û divê hinek binime ne wisa? أري براوكي بمينة نرم به Wextê ku hûn normal çê dikin çi qas çend saeta divê ev binime bisekine? وكي راسي ام بغازن شابق يم تشيكن 3-4 ساعات بيجدا Hûn dinimînin. دهيلن أري Niha xweşka Leylê ku dema bihîstiye me werin pêşî de ji me re hazir kiribû ji xwe. Em ê wê jî nîşan bidin. Me xwest em çêkirina vê xwarinê ji serê heta binî çawa tê çêkirin em nîşanê we bidin. Ji ber ku demek dirêj ev dewam dike nimandina wê û sekina wê. Di nav avê de 2-3 saeta herî kêm 2-3 saeta gerek bisekine ne wisa? Herî. Ev havê bisekine lêbelê ê ku me pêşî de tecrübe me amade kiribû em ê viya berdewam bikin. Piştî ku me viya temam kir evnimiya qediya nerm bû أري îca çi dike me همين أقاروني وتقني rûn de تقني تاساوي tamam وكي بحالينن erê ev rûn ew li ser agir bihele أري سر أقر بحالة ev nîvişke ne me? كيف تشكيش بده أري هين ويشكي Tamam. Ev ha em ê bihelînin ji xwe. همين بيبرة ويشتقني Ew jî dikeve navê. أري همين Piştî ku أقا ev بيوازي haliye. جهوركن Piştî ev heliya أري pîvaz dikeve navê. أري Em pîvaza hûr dikin dexne navê. أري Xwazim pîvazê xwe jî hûr bikin. هذين بيوازي جهوركن Belê. Pîvazê xwe jî hûr dikin. Pîvazek besî ye. أري Tamam. ها قصيرة ضعف Hûr hûr dikî. Ev pîvaz di nava rûn û îsotas hûr de wê bi yani divê Sor be. be navsa? Evet. Tamam. Ama baş hûr dikî. تقافور قرنت Çiqa hûr ve xwe baş e? Tamam. Rastî jî em mirov dikare bêje xwarinekî balkêş û taybet e ji ber ku me got destpêkê de jî me got xwarinekî ji şîr me çê nekir bu heta niha ez meraqa wî dikim. Tamam pîvaza me jî ku راستی او نخ اوا خارنامه ام چی دکن ev jî ام نابن سر آگر ev ya me deyn ser agir. Tamam bila li vir be me deyn ser agir. اری Em her tiştî yek bîn ne ziman me xwe îsota xwe jî avêtiye navê. Tiştekî dîn ama. نه Ev ê di 3 saeta binime. بمینه اری Ev ê em ê paşî li ser agir bipijînin vî pîvazê Evet. di nava Rûnda. rûn de nîvişkê de. Evet. Paşî wê bikeve nava wî. اری تکنه ناوی ایشه نیف ساعتی دیسا بمینه Wê dîsa bimîne. اری ایشه نیف ساعتی بمینه پاشی دی هیویریو چیکن Belê. دستی خوا پی آوا سار بشون چیکن پی آوا سار بشون چیکن وکی دستی مریه و نگره Hı hı. Wek kiftika wê çêve. û paşî
ایدی دورا شیرتی نوسا کنگی اوی جی دکمی رون و پیوازی دکمی داتینم Tamam. ایدی شیری خواد دادم اثر دکله اینا ده شیری خواه- خواد دچم پیش- دوشم دینم دادم اثر دکله اینا خواه ده حتی که اف دنمن اری حتی اونی حتی ساعتی که دمینه ام حاضریه خواه دیدکن ام هر شیری خوب دوشه اری پاشی ام شیری خوب بینن و ام ایدی خوارنا خوب بردوام بکن تماشوان این هجا مروف دما کو لبه هرمیه ما گوت هم زراعت وان خورته هم حیوان سوالوانی دکن سوالکاری دکن جبروی کی خوارنین شیر یه ماست یه دوین لبه داره نافدارن اما جنها هرن شیر خوشی بدوشن و پاشی شیر خود این سراغیر نوا اری و اما خوارنا خواه چیکنای بردام بکن د دەستپێکێ دەژی me got gundên aliyê elegezê piranî bi sewalkarî de bara xwe dikin. Ji ber wê şîr û berhemên ji şîr çêdibin li vir pirin. Ji bo vê xwarinê jî em diçin da ku şîr bidoşin û bikelînin. Çêlekên ku nava rojê çêriya ne di axur de ji bo dotinê amade ne. Piştî dotina şîr niha dora kelandina wê ye. Em careke din ve digerin metbexa xwe. Li aliyê din pîvazê hûrkirî di nav rûn de tê sorkirin. Heta şîrê me dikele em ê amadekarina xwarina xwe berdewam bikin. ولی ام جارکی دی بورنه مگل کار کر ام چون ما شیر دوت و شیر جی مدانی سر آگر هر وها پیواز ناورونده ما سور کر او جی بردا نوا دانی خواه تبلی هف کریه نها تیچ بکی نانکا از ایتک مگرک بی دستم دی گرکا چیکی اری گرکا چیکم ایدی- دانیم سرسنی ایدی تمام دبه نوا اری. حاضر دبه اری حتی شیری مکلیا بله شیتک بی وقت ما دست پکی دژی آنی زمان خوشگالیلی پیشی ده آمده کاریش بوم کر بو دان نماند بو وانا حاضریا کر بوش برای کی هم دما مجیزی ده وان دانه بو لیبلی مدیسا جی نشانه و دا چواتی چه کرن سری حتی بنی لی نها ایدی آستا داویه شیر ما مدانی بو سر کات دست بی بکه گلکی مج چه که هەویر کردنەوەی ئیدی نەحەوجێ نەوە نه هاوجه نینه تمام شخوا چونکی ایشه 2 ساعت مایه نیم بویه بله تمام ئەوەها بوی ڕەنگی گرکێوی چێتکی اری مریه دکاره پی گشکی مینانی هفچیکه مری جهن هوک چوچک هوکی مزن لێ ئیدی تو پسپۆری تو زانایی دوی خواردنێ دە ji ber wiyekî qayda destê te em pê bawerin belê evaha îdî piştî ku me va temam kir şîrê me jî keliya شیری me bikele mi gişki tekni da tek navayî şîrê eri kengi şir giş kelya ser evra çu he emi beri navdat ev ya berdinavê îdî temam eri işi biraz 40 dakika nif saati bikele Dinav de bikele eri tamam çünkü dane kengi Tamam. bikele باشه نخواه ام یا بلا بردهان بکه دی بر بداویه و امتین ما گوت نها خوشکاله لیج آنی زمان پشتی که اف قدیه ایدی امی باجن نوا شیر و خوارنا و حاضر به میجین سر سفره هف ببینن لبلی از دخوازم و یکی جی بیجم ما گوادی
بحثا چتی کود کبل نوا وی خوارنی کرد یک جوان جی جعتری بو براستی جی لوی خوزای جی هیا کردستان الگلک دراج جعتری تی مروفت کاره ببینه لور جی هیا هند خوازن ام نهال حتی کو افخارنا ما آماده دبه ام لفایده جعتری بنیرن و که جبو تندرستی مروفان چه فایده وی هنه پاشه می بردام بکن. Duxwezayê da bi dehan cûreyên catir hene û feydeyên wê bijmar xilas nabin. Wek giyayek bi şîfa tê zanîn û ji bo gelek nexweşiyan wek derman tê bikaranîn. Gelek maddeyên dewlemend di nava rogoyê de hene û vîtamînên wek A, B, K, C catir dike giyayek taybet. Her wa catir wek çay jî tê vexwarin û bi vê awayê tenduristiya mirovan diparêze. Niha em binêrin gelo feydeyên catirê çi ne? Di serî da ji bo zêkemê û nexweşiya cemdandinê gelek feyde ye. Her wiha di tedawiya bronşîtê da jî tê bikaranîn. Ji bo wermandnamiyê de bi feyde ye. Hin maddeyên ku zirar dide nava mirov birêya îdrarê davêje derva. Ava di nav gurçikan da birêk û pêk dike û bakteriyên nebaş ji nav gurçika davêje. Nahêlek kevirên gurçika mezin bibin. Xwarin û vexwarina wê laşê mirov rehet dike, milûran sis dike. Ji bo parastina tenduristiya dil dermanek gelek hêja ye. Hücreyên trombosit ya di nav xwînê da birêk û pêk dike û nahêle îltihab û îdab çêbe. Vîtamîn K ya di nav da hestiyên mirovan mezin û zixim dike. Ji bo depresyon û stresê jî gelek feyde ye û asta hormonên kefê zêde dike. Bi taybetmendiya xwe ya antibakteriyel ji bo çerm û laş gelek feyde ye. Çermê mirov ji pirzikan pakij dike. Dema serşûştinê mirov ava catirî bikarbîne ji bo qewetkirina por û çermê seriyan feydeyên wê yên mezin hene. حتی که ملفیدین جعتری تماشا کر وای شیر مجی کلیا ایدی دور هات که ام کفتکی خواه باوی جن نوا شیر بله ایدی ام بر هدی بر بداویه وتین او گرکی که ما چکرن ایدی تو بیجه ایدی ما گرک چکرنه شیری ما کلیایه شیر مجی کلیا اری همین ناکا باویجنی و بکله تا امی وانا برد ناوی ایدی قدری نیف ساعت چل دقیقه نیف ساعت ارین ایشی نیف ساعتی برا بکله پرتیک جامی جانتری باویجنی هنه کی دی جاتری که نوا شیر اری نوا شیر جاری کی تمامی خوش به ما جاتری خسته نوا ویش خو گوادید و ترید و تماشا کر ما فایده ویجی ما دیتن هم ما جاتری خسته نوا وان گرکا و همجی ما بیخن نوا شیر ده تمام کرم کم دست پی بکن وانا برد نناوی و ایدی بلا هدی هم بر بداویا برنامه خواه جیتین براستیجی خوارنه کی تایبت هم چه دکن شیری ما شیری خواه دوت آنی ما دانی بو سر کلیا نها ایدی وان کفتکی خواه داویجن ناوی کفتکا شیری رو هم چه دکن ایدی پشتو کو نیف ساعت کلیا ایدی خوارنا مش خوارنه ره ایدی حاضر آماده نه تمام هری دکارم بخون تمام دما کم سفره خوجی آماده کش خواهی جاره که دی به هفره بن و امی ایدی لطعما وی خوارنه بنیرن اونجی مرن خوشکا لیلی کفتکان یک بیک بردده نوا شیر دما اف کفتک باش کلیان ایدیش خوارنه را آماده دبه حتی وی دمه امی سفره خواه آماده بکن مخوارن لهندر چکر لی ام خوشخوزای بی پار ناهیلن امی خوارن در و بخون
ji xwe li vê gundê jiyanek xwezayî heye. Hema bêjin tevahiya berhemên xwarinê ew bi xwe hildibirin. Heta sifreya me amade dibe, xwarina me jî dipije. Em kifteşîra xwe ji ser agir radikin û diçin ser sifrê. Pêwîst e îdî em dest bi xwarinê bikin.